uzao wako uwe na ushirika na Mungu katika vipindi vyote. Kati ya kitu shetani anafanyaga, anaweza akawa anapambana na wazazi akawashinda, akaamua kupambana na watoto ili kupunguza nguvu ya wazazi au mwendo wa wazazi. Wangapi wanakumbuka sentensi ya Farao? Anasema, nendeni ninyi watu wazima kwenye ibada, tuachieni watoto. Wakati Musa anasema tunataka kwenda kumwabudu Mungu, tunataka kwenda kumfanyia ibada, Farao anasema sisi hatuna shida na ninyi watu wazima mkienda kwenye ibada, hatuna shida na ninyi watu wazima mkiwa na ushirika na Mungu, lakini tuachieni watoto na vijana. Na anatoa sababu, anasema inawezekana huko njiani kuna uharibifu, kwa hiyo tuachieni hawa wasiwe na ushirika na huyo Mungu. Kwa nini? Kwa sababu anajua, maandiko yanatuambia mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Kiwango cha uzao wako kumjua Mungu ndio kiwango cha mema kutokea kwenye maisha yao. Kwa hiyo swali langu la msingi, uzao wako una ushirika na Mungu wako kiasi gani? Tumeona watu wengi wenye nguvu sana ya rohoni, tumeona watu wengi wanaompenda Mungu sana, lakini wameshindwa kutengeneza watu wenye tabia za kwao, watu wenye kiu ya kwao, watu wenye shauku ya kwao ya kumpenda Mungu.